aho ntiwajyaga wibaza igitera zimwe mu ndwara z'ubuhumekero, iza kanseri n'iz'umutima zigenda zirushaho gukaza umurego? Ni iki gitera imyuzure, amapfa n'izindi ngaruka mbi zikomoka ku mihindagurikire y'ibihe? Imwe mu mpamvu ikomeye ni ihumana ry'ikirere, kandi tudafashe ingamba ubuzima bwacu bwarushaho kujya mu kaga. Zirikana kandi ko imyotsi iva mu binyabiziga bya moteri bikoresha mazutu cyangwa lisansi iza kwisonga mu guhumanya umwuka duhumeka. Rinda rero ikinyabiziga cyawe guhumanya ikirere, ugisuzumisha ubuziranenge ku gihe n'igihe bibaye ngombwa, utarindiriye kontrole tekinike. Dukoreshe mazutu, lisansi n'amavuta byujuje ubuziranenge, kandi twitabire ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi. Dutore n'umuco wo gukoresha imodoka rusange, amagare cyangwa kugenda ku maguru. Gutera ibiti no kubungabunga amashyamba nabyo ni ingenzi, kuko biyungurura umwuka duhumeka. Umwuka mwiza kuri twese. Ubu butumwa n'ubwa Minisiteri y'Ibidukikije ku bufatanye na Polisi y'u Rwanda n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.